ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu Minecraft preživljavanja. Kao što vidite, ovo je prvi uvod sa Netherite armorom što mi se baš sviđa. Znači, baš smo jaki sad. Znači vidite da ovaj armor nije ništa specijalno enchantan. Nije ni Magic pickaxe jedino dobar. Ovaj pickaxe je bolji zato što ima mending. Sad. Ja sam skupio levele kao što vidite ovdje. 42 levela imam, znači toliko sam ljudi pljuju me i dalje velano što sam ih malo prije ovdje zavezao ukruji od onog, kako mu ime, što prodaje uglavnom onaj trgovac. Znači ovdje mi stoji nether stvari, vidite koliko sam kvarca iskopio. Znači, jel realno ovo, evo, znači to kvarca ja mislim da ima i ovdje još. Znači, iskupio 42 levela, ali eto ne vezi. Znači imamo tu sve što nam je potrebno za enchantanje, samo ćemo uzeti lapiza. Ovdje mi stoji lapis. Uzet ću ovako 4 bloka. Uzet ću emeralda i sad ću ići kupiti od onog villagera dole nekoliko mendinga. Jer će mi trebat da mogu staviti mending na dijelove od armora. U stvari, da li ja imam još negdje slučajno ostalo? Ja mislim da sam imao negdje, sam ja to iskopu, mada nema. Evo ga, 4 bloka! Otkud mi 4 bloka još, ljudi? Koliko ćemo mi sad imati ovo? 50 komada, pa možemo kupiti šta god nam je želja. Znači, ovako, uđi ovamo kod njih. Sad, od kojeg ćemo kupovati? Ovaj nudi za 34 emeralda. Ovaj za 24. Pa ja sam mislio da je to manja cijena, ljudi. Nešto ako ušemo 2 mendinga od ovog onda logično. To je treba mi knjiga. Dođite krevice, neću vam ništa zaboravite ovo, znači nisam vam ništa uradio, stvarno ja nemam kože kod kuće, moram nekako imati, pa stvarno. Nemo ti upast u lavu. Znači imamo smeđu ovcu, što nije baš toliko rijetko, ali rijetko. Imamo smeđu kravu, kao što vidite ovdje i ona. Konja neću dirat, dole svim. Ma imam dovoljno kože, u stvari nemam dovoljno kože. Treba im još 2 kože. Da bi imao dovoljno, sad gdje ima još krava, to se još ne zna uvijek. Mislim, još uvijek se to ne zna. Ovdje nam je ona armija Iron Golema. Kao što vidite, nismo tu dugo bili. Ali dobro. Krave mi trebaju, gdje ima krava sad, ljudi. Konja ću izgleda morat dirat. Aha, evo krava. Aha, 2 krave, trebalo bi dovoljno. Ajde još ovu. 5, je li moguće ovo? A neću konja dirat, pa makar išao 7000 blokova do kuće. Evo izgleda da ću morat, ljudi. Ajde tebe ću. Nije tuđeno. Taman sam dobio 2 od njih. Još sad dok se vratim do kuće, ljudi, treba će mi jedno otprilike 28 sati, tako da vidimo se kad se vratim kući, pošto je malo dalji put do tamo. Usput da uzmem i sugarcane odavde. Ljudi, gledajte šta je se skupilo, je moguće. Treba mi 6 komada, znači brutalno radi farma, zato što je blizu ovdje uvijek je učitana. Sad ćemo ovdje napraviti, kako se to pravi, ovako. Dobro, trebalo bi je samo 3 komada, ali ne veze. Sad da napravimo... Šta? Jel ovako? Ljudi, šta knjiga možemo napraviti? Vidite sad ovo. Sam malo pomiješao. Evo ovako. Sad uzmemo, napravimo papir. I jedan šećer, ne znam što, zato što valjda imam. Sad stavimo ovo, evo. Možemo još 2, ali neću to stvar praviti. I očigledno je ovdje Enderman bio, tako da moglo biti problema što se tiče Endermana.
Uglavnom ljudi, svi lajkate video, pretplatite se na kanal. Hvala vam svima na 127 subscribera, ajmo što prije na 130 subscribera. Mislim, hajmo do 150 što prije, tako da, i hajmo na ovom videu da dođemo do 20 lajkova, ako nije problem. I opet ja promašam ovo dole, ja se stvarno gubim. I ostavio sam ovdje ovo otvoreno, ne znam što. Sad, dođi ti, tebe bi mogao možda ubiti, jer u stvari neću te ubiti, samo što promijeniti posao. U stvari neću, znači ovako, ako mi treba ne puno mendinga, ako ovaj bude prestao davati, imam ovog, jel obrnuto. Kad bude rejdovo selo, pa da odmah, šta sam sad htio reći, da imam oba po 2 emeralda da mi daju. Evo, ostalo su mi sad 2 emeralda, vidite. Da malo uzmem i elytru. Tako, sad vratim ovo na sebe. Evo sad vamo, znači sad nam je najveći posao ovdje. Moram skinuti armor, zatvorio sam vrata da me ne bi creeper ubio. Znači mač nije loš, ali trebalo na njeg dodati još, tako da hajmo da imamo šta mogu dobiti na ovoj knjizi. Na ovoj knjizi bi mogli dobiti fortune, ne trebam fortune. Danas sam se ponadao da bi trebalo, ali ne treba. Lopatu, šta mogu na lopati? Efficiency četvorku. Hajde uzet ćemo efficiency četvorku, samo moram lapis ovako uzeti. U stvari neću uzeti efficiency četvorku, napravit ću novu lopatu, ljudi. Vidite kakva je lopata, ne daj Bože nikom. Ona da pukne odmah. Samo ću napraviti novu lopatu i... ovako, i vratim ovo ovdje. Uzmem, treba će mi stikovat tamo vjerovatno. U stvari neće, u stvari hoće. Ne znam nija šta pričam, više gubim se stvarno, ne znam nija, eto više. Znači ljudi, ja i FX Pro i još jedan lik otvaramo Minecraft server, tako da pogledajte shorts reklama za taj server, tako da bit će baš zanimljivo, može igrati kod god hoće, ali već nas ima dosta. I ovo sam slučajno srušio jednim klikom, malim. Svo stvarno ruši jednim klikom. Pa tako nekako. Treba mi, znači, da napravim lopatu ovdje, odmah sad. Ovako, evo ga. I šta ćemo dobiti? Opet efficiency četvorka, to mi se sviđa. I... Unbreaking 3, efficiency 4. Ovo je zapravo jako dobra lopata. Sjekira nam ni nešto ne nauči, tako da ćemo je morat ovako. I šta bi dobili? Fortune 2. Sam sam je džaba disenchantov. Hajde, da li da uzmem? Neću, bolje mi nešto bolje enchant. Sad možemo na knjizi dobiti Sharpness 3, ovdje imam Sharpness 4, što znači ništa. Fire Aspect 2, puno mi stvari fali na maču. Ali mislim da ću na pickaxe, u stvari neću još ništa stavljati na pickaxe. Dok ne vidim ovu. Protection 4. Zapravo je dobar armor, ali mi se helmet ne sviđa, helmet ode na peresiju. Protection 3, pa bolje od onog koji je bio. I samo protection, još ga opet nisam četvrlat, ne može mene nikako zastaviti u ovu. Unbreaking 3, sad je već dobro. Protection 4, Unbreaking 3, zapravo predobra kapa, imamo sad prejak armor. Može tu, na primjer, ovdje još mending, ovdje mending, šta još ovdje može, feather falling, ovdje gore može mending, respiration, šta još može, aqua affinity. Tako da fali tu svega. A sad, gdje da stavim mending, to ne znam, ali prvo ću potrošiti još 2 puta ovo mogu enchantovat, tako da. Šta sad mogu da nasjekiru Fortune 3? A ne znam, rađe bi napravio novu sjekiru, ali eto, ajde. Efficiency 4, Fortune 3. A kad bi sad dobila Unbreaking 3, Silk Touch mi ne treba. Treba mi dijamant jedan. Uvijek ću ovaj shulker box sa sobom, pošto vam sad imam baš puno posla oko ovog. Da uzmem jedan dijamant, da popravim sjekiru, donekle. Ovo i ovo, evo. Znači imamo jaku sjekiru. Sad bi je trebalo pretvoriti u netherite, ali ne znam. Da li da pretvorimo sjekiru? Pa haj pretvorit, jednom se živi, ali opet ja se gubim.
jednom se živi ljudi što bi rekli. Joj. Ipak vidjet ćemo, zaboravio sam da nemam ova dva, tako da sad nemam dovoljno dijamanata da ga dupliram. Name tag imam, ali mislim 3 name taga imam, ali ne trebaju mi. Šta mi sad treba, znači na ovaj pickaxe mora ići mending kasnije, znači to ćemo odmah odvojiti. Na mač ide mending. Za armor mi još ne treba, ovdje ima sve. Jedino bow bi možda sad probao popraviti. Šta mislite? Vidimo. Power 4. Molim. O, ljudi. Vidite koliko nam fali. Moram otići neku ovcu tamo. Ima baš dosta gore. Koja hoće? Hoš ti, hoš. Hoš ti, hoš. Hoš ti, hoš. I hoš ti, hoćeš. Tako. Hvala vam, ovčice, vidimo se. Zahvaljujem. Zahvaljujem se ovčicama, iako sam ih pola pobila, ali dobro. Sad ćemo enchantovat bow. Na sreća ima puno ovaca gore. Bovara. Ovo i ovo. I ovo dobar bow, ljudi, dobar bow, ali ja bow manje koristim slabije. Nema šta smo mi sad zapravo dobili. Dobili smo baš dobre stvari. Sad na pickaxe. Ide mending. 17 stvari. A na mač 5 levela, dobre. Sad imamo najjači pickaxe u igrici, to je 2 najjača pickaxa u igrici. Stvar nije ovaj baš najjači zato što nije netherite, ali tu je to neđi. Diamond shovel mi ovaj ne treba. Što ovdje mogu vratiti? Mogu vratiti lapiza i emeralde. Da vidimo, znači sad da ostavim ovdje i da ovaj inventory. Tako da to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjelo, obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!